dan yang kajing kedua juga regional committee kalau kamu kapur juga West Kazim district chairman juga ke committee dan banyak ya kajingan kajing dan lengkap jom memiliki ramba ada KP Pangyan di objek member SMC Parliamentary Women MLA Pak PNC Deputy CGDC Pak Victor Indo Tongkar dan former Chairman John Gani Regional Committee Pak MLA Pak Bajok Pugro MDC di meeting lah sebentar South Weekly di Shnong John Gani Tham Kapur Kampung John Gani ke Bangpi sektor kepada gue ini areas ke Renteng di Amtang Kecil ke Capur mulai ke Yom Sam Ru Hakim East dan Berdek dia apa standard manju itu iba menit resmi mula air dah open invitation ke juga patba dia kat kibam lagi dekat juga regional committee bagi lah kawan yang dulu bagi show bagi menit kendang bagi kemudian juga lawan Malaysia bertanding gitu bagi air lagi memorandum juga dibentuk ya ke KGP WKSU hidup Norman South dia mentara sifat lah sementara ini kisah di Shnong dekat di Ramba Shnong kiba untuk Kambun yaitu Nongsho Shnong Shnong Kambun Shnong di kasih bagi garo kong ke jongi kalau penyiar cermat nama Kumba Pitip kena Chicken Blackwood keba lalu pendek ada senang kepada dia ia kepala dapat sign juga agreement dengan Sarkar Meghalaya Sarkar Assam limbagi Chief Minister di Atli Jelah ada juga Langdong Union Bureau Minister beberapa bisa saat ini di sektor empat kita di ini di sektor itu ya West Khasi Hills, Riboy District, dan East Jaintia Hills District. Di mana ini akan menjadi dalam bentuk juga hari ini dari pada West Khasi Hills. Kerjanya dan kalau juga saya soal nama wilayah dan power issue di bidang dari bentuk. Wanra ini yang PowerPoint presentation dan district administration, but like itu Shnong, tapi ya bernama juga Shnong, kita long willing banwanca Meghalaya, nak list joki Santo R, kita Sabu Way, kita la I di meeting talk, but kita lanjut, but kita Meghalaya. Kendai tadi bawa kekuatan dan kejelasan di kalau di dalam bentuk sini kalau bila ikut berkat buat kini dari cepitik di kini Islam nyendet dulu yang besar visit syarikat lebih sektor kaki dia seni di Barwan but yang iki we pada intervention kum ke GIS mapping terkait dengan penyiaran syakmat di kini ke regional committee kan sasong in-house dan benda delivery pada kalau jom ke outcome jom ke jadi duduk mentarasi bagi input skill ni mentarasi kita tadi briefly ke apa menurut tempau ada yang coba kita dengan para members dan menadi kini kendai tadi boleh kini track permainan seperti apa itu itu tahu mana. Saya kan tahu pak ada ni macam mana tu apa? By Chairman, Iba Paul, along Honorable Minister, Akijing Jalam Jungi, Ilayo, Ekonika,
komiti kebaar hak bangi yok bani keren ia kene ke face kebaar hak ji put bila yok ban penbet bila yok bani keren kong arja kada hasuai ke bagian lek direction bila yok belum meeting sim bila keren bon ke bat bila yok beteng biang santai simpat ni sutna bat ai play ia ke jing along la kloy jo Sherman fix gini tarik ia ke bangi yok bani keren kumle si sutna beri i bakadon ke cooperation ke ji trela bat i tiru nak leng jong kali ka regional committee jong i ke bangin poi biang sikathong jo ka jing job kumbangila job aka face ka banakong ila yo bon television ame kala wala kidon katukat ne kindet musat ke jing bumhun ngin pisang pej te ki kirap tenti ke bangin dan la ben lek kata tekan kali ka bangin sayo bane kran ya kita kirap tenti terei ke bon gila yo ame kala ya nak television hakiba la pau kalis hak jing ya claim and counter claim hak ba kasokar maklia kal submit kasokar asam ho arja katwe equality bakane ke sektor pemekaru sektor langpi hak bang yo keren hak ke phase 2 equality hak bang yo ya ke jing job hak bang equality bagi arti state kin respect ya ke jing ya ke willingness jong kino suknong bat kum juru iki kriteria baru kembali bu kisan tlik principle hak bang consider itu hak bakan ra ke jing kemen ya ke jing sub jong pinong song basyong hak song ta ka itu equality hak bagi la settle da ka jing sub ka jing sal equality gereji keren mentaru ila boy syakata hak approach hak bagi kuat bakan don ka settlement ko di peaceful settlement equality bakan boy kunta atlah hak ba la mention de Chairman ba mensua kala don syak jing jing susi ana lakpe equality hadin bangin settle kan peacefully kandon kesukasan akan pi berokoi akan ke sektor lampi akaba ila penbet kan ra ke jingkeban kapta mi kipat ba ki nong shnong jongi ko kambon kidehi ki nong shnong ki khasi berkaru besong akan ke lampi sektor berokoi tiga don tegupta berkiti menengah cekmat ada sekanong samshu akan jingalam di Chairman hak pengen sayo no ka dia ka join visit hampring jong ke komiti na asam bat ka komiti jongi nang ne nak raya hak bangin yo ban le jika join visit berkata hi kan poi syakmat jong ke jinglah ban finalize ya ke jing rai ki jaka takut ta